Ema desconhecido soe bebê mana ide sucube coral de Becusi Centro, ou condição isla e ona. E sábado, Loraigne, comunidade Sire Suco Becora, aldeia Becusi Centro, posto administrativo Cristo Rei, e também bebê mana ida, ema desconhecido soe e quintal larang, nebe mak is la iha ona, nomos bebê ne isin la completo ona. Habitante Verônica Pinto Haktuir, ni hetam bebê ne banhira atubakua idila ia quintal, no nefo hatene queiras pa família Sira, no contacto ba polícia esquadra Cristo Rei, onde foi dados com a ba acontecimento ne. Tuk lima balu hau atuba iha be ansa atuba iha kotuk ne atube fote dila tahang at foba amnya fahi wangen ba antang hau lawa pas be hau tuku silwa dila tahang ne antang hau ba tu sama tang tiba hore hau teke tu mau nuin diam be ansa a fuer ga seda gansa be an nene ma suelen ba antang teke di dia ba hore se vale be ni ang iha depois as ni ulung ne nyulungnya sefugi ya falan kamu tahu kan tah walai mi bolu sira ba hare sira hado ima hare to gida ne ema ga laos ida anton sira ma hare sira ai los dun ne ema anta urga kera hana kada zua telefone hare se ema dun anta telefone kan polisi mai per hare mesme tukulima balu jam 5.30 sela kondisi mate na depois ni ulun de thonya ain soring ne de hetang makida ne de. Dadaune equipa forensik Loriona bebê ne ba Hospital Nacional Guido Valadares, onde submete ba processo autópsia. Equipa cobertura Gemen.